No kde máš kvečky? Kde máš kvečky? Daj to Bikovi ešte. Daj to Bikovi. Daj to Bikovi. Povedz, páči to Bik? Páči? Tak, to Bikovi. Joj, ta nie do očka, tak mu len podaj. Viktor, kde ideš? Kde ideš? Kuk. Usmej sa, Tobik. Tam išiel, no, Viktor. Tam išiel. Tu je, poď. Tam. Hej, počúvaj, nechaj tie DVDčka. Viktor, Viktor, haló. Viktor. Viktor. Čo si zrobil? Ujovi si pokrčil zase DVDčka? No? Mhm. Opravil, tatko. To je šikovný tatko. Čo to máš? Daj Ujovi. Tak, zase. Zase si rozobral. Páči? Povedz to, Bik, páči? Páči? Daj tatkovi to, Vinko, daj tatkovi. Páči? Tak, daj to Bikovi. Páči? Tak. Počúvaj, ty runtovník. Páči? Páči? Jej. Daj to Bikovi štipce. Viktor, zober a daj to Bikovi štipce. Páči sa. Daj to Bikovi, povedz, páči? Dám do košíka, dáš? Nechaj kameru, nechaj.